My God. Ukuthi kulula ukuthi umuntu ahlabelele nje nayingoma lethi bonke abanethemba elinjalo bayazihlambulula impela, bayalahla izono nemithwalo nako konke okubabambezelayo. Bonke abanethemba elinjalo bayazihlambulula impela, bayalahla izono nemithwalo. Lapho keyboard ivesi tintinti zathola ikey. Nako konke okubabambezelayo. Kulula ukuthi umuntu ahlabelele, kodwa angayendi lento yokuthi atihlambulule kani nangu uJesu uyabuya. Kuthiwa Noah wamemeza, labaya, labaya. Buyani sakhe umkhumbi uyeda zamcolo. Kuthiwa-ke emlandweni nakabachazela Noah abakukholwanga because ilitulu belingazange lichamuke le. Nakade kuvuleka amazulu bathi wena mkhulu uguga kabi. Jesu-ke sokuthi kuma-gospel Matthew 24, Mark 13 naLuka 21 uthi bese-ke kakhulu-ke Luka 17 uthi kuyoba njengethi insuku kaNoah. Kanjani? Ngabe sidabe nabapha umfundisi imnisi bathi awakho umkhumbi. Kulandwe le system yokuthi kukhona lesikwendako ongesekudla ukuthi silungisela buya Jesu. Kukhona laba batithele ngalabanzako nje. Bazalwane, nini bekukhethwa. Ezekiel usokakhuluma amagama sole wakhuluma uthi hawu yendvodana yomuntu wena nje la kulabantu njengemjingo nomumvu lokwathi kudlala kahle tinsimbi. Bayeda yabona nje ema-chorus noma elamathendeni. Utalibona leli verse Ezekiel. Lithi sowunjengemuntu nje lo shaya imjingo bayeda beve umnanzi but nabasuka bahambe bayoyenda lento. Uthi-ke ngoba kuda bafikela bathi bese bayati ukuthi bekukhona umprofeti. Khumbula uNkulunkulu angibulela ukuthi bathi ngeSiswati manje nasachithekile achithekile. Ngasho ngathi mina angikho kulokhu ukuthi kasi nase bayisogweni bantu ngabatshela kodwa angisida ngani. Uyabona nje usuke sowufike kulenye izinga manje. Cala nje la empilweni ngibekise ukuthi bantwana sibekise nje youth kukhona lokho ukuthi ngithi nje cabu kancane. La mabandleni nami nje ngikhumbula esiteki sesicelwa etikolweni nakuphi emabandleni nanyalo solo kunjalo. Ukhansi youth lapha ekomidini seyajolana lenzabe ukuthi bantu nje bangasebenza kanye kanye sothapha nema-feelings lomunye. Yebo uNkulunkulu angakwenta ukuthi nisesikolweni sinye, nisesontweni linye, niyasebenza, nibonane vele uNkulunkulu athi ngumkakho indoda yakho but Sathane besafaka elikhula bathi uzofaka elinyawo lengulube. Kuthi akusho ukuthi singasebenza together nje singaba close sibekise nje ukuthi nani sengicala ingoma mhlawumbe icala lobhuti noma ngilosisi ukhenzakala ukuthi niyabukana nami le ngoma ngifuna ukuyicala. Akusho ukuthi ngalokuthi yathi nabani nathi kufuna sicale le ngoma naye uyayicala kuthi senta wakho umshado lena emshadweni akusiyo sinapho kuhlabela nibukana. At the same time ku-100% singathi lokho kungabo bo-1, 2, bo-3 at most can be 3% ukuthi it can be a signal but akube nalokho kuningi. Manje kuthi nje kubona ukuthi siyaflowa nasi sisibani bhuti isibani sekuganele siyasebenza together. So-ke besihamba-ke sibakhude bantwana phindze futhi nalabanye lokhenzakala ukuthi kumbe abakholwa. Umceli yazi bani yathi la khaya wena usogolile sola ukakhe yinzabe etshwala buka abantwana. Akhale-ke nenhleti phasi esihlahla nimkhuda zibani basilabanye zimpencempence. Akhale eve lewe kunene. But nase-ke sekuphindze kumphinza. So umuntu utele inhlitiyo ngakutshela. Kuba nje ukuthi yini lesingakwenda. Bathi prevention is better than cure. Mina nje sekuthi nje imfihlo. Bhodi imindeni yonke ngoba nase wakhula washada. Bese nabo makhelwane nabo bonke njengoba nawe nje ungibukela.
Kunento ntathi futhi-ke uNkulunkulu akayuze vele angivumele ngisho. Nangiya 2 Corinthians 12 uyasho, phinde nangiya Revelation 10 uyasho uthi I was about to write wathi uNkulunkulu, hey, ungakubhali-ke lokho Johane. Nawe inceke kaNkulunkulu elinye tinto lakhathi uNkulunkulu uyakuvumela ukuthi usho. Letinye kuthiwa takho, awuhamba nje nato. Nathi-ke kunetinto lesingatishwa. Kodwa-ke sibuye sidlalile lama-18 njengalokhu nje kokuthi kulana into nayo lokhu kwenzakala ukuthi uma umuntu ahleti naNkulunkulu athandaza. Ngase ngasho katheni ngibekisele nje kube kubili. Kuthi kukhona lapha khona le concern nayenva le nto kaJesu washiya bukhosi ngoba yena bakithi. Kuthi umbathi inyama phela Jesu bekaya emthoyi nje ngathi asengikhulumela ukufana nje ngihlele ngisho ukuthi ngeke ukuphike ukuthi Jesu bekaya emthoyi atikhulula. Ngitshele-ke futhi lapho ukuthi Mathishu Nkosi yami beka kwakunjani sihlale sibekise. Kukhona lenye ividiyo lo ngase ngayibona le kubo late 90s siyibukela nababa Steki washo so lesive lesi nasiya ngaphandle siphathe emanti vele sona sithi sula ngemanti fake isandla tisula tsula gese nje abasebenzisi liphepha. So nalokunye-ke so Jesu beka kumuntu phaka kona lokho nje kukodwa lokhu ufaka isiphambanweni chitheke ingadi kubuhlungu Nkosi yami nako konke but nje kunana indzaba nayo ukuthi Jesu waba ngumuntu. So le nto kaJesu washiya bukhosi wathi hey baba ngiyehla manje ngiyofuna sive sakho. Wonke lobitiwe unako lokushaya kwenhlitiyo lokho ukuthi uyathi akube nento manje uNkulunkulu la yendela sive sakhe la yendela abantu ukuthi nje ngathi bantu ngabakhona ukuthi bambuleleke. Nami-ke nangihleti kuma-altar ngafikela ngesikhathi leso sokuthi nje ngibe nako lokuthi Nkosi yini lele engenteka ukuthi manje nje uNkulunkulu wenta umusa. Kuyangifikela nangihleti kuma-altar lokuthi ngishiye lokuningi ngibe like nje umuntu angentelwane. Ngiko 1 John uthi njengoba Jesu wabeka kuphila kwakhe nathi sibeka kuphila kwethu ngenxa yabafowethu. Sihlale sisho ukuthi ngeke-ke mina ngiyofa esiphambanweni ngifakwe etipikili but nje lokho ukuthi ngiyabekisa thina bomakhe angiye esaloni bengingagcoka nathi impahla nathi but ngithathe le mali ngibekiseka kahle ngale saloni ngithathe le mali nange lokhansi mina into letami kahle ngingaphusha mhlambe for 2 weeks ukuthi mhlawumbe angiko cha bese nangiya sekuthola kudla ngihlale ngibekisa ngama-cellphone bekhona sine cellphone ledulile but angisaphusha abantu abakithi. So ubeka kuphila kwakho kuphila lokuthi ube ne-cellphone ledulile enhloko ube muhle. Phinde njengoba ngihlale ngibekisa ukuthi imoto ungasuka la kalozila kumathapha kubomanzini uye eMbabane but ifike le moto uyipaka kumathapha ugibela ikhumbi nge-perfume yakho yanokusho bakupakishe ugibele nebantu kuphila kwakho wena impilo yakho ngilokho wenyuka ngemoto uye kuMalagwana but uyibeke le mpilo ugibele emakhumbi. So bazwana bakwade lokho selivesi nje nalithi nathi sibeka kuphila kwethu ngenxa yalabanye lisho kona lokho ukuthi nje nayo impilo nayo bengingaphila but njengaJesu asengehla ngiyofuna abantu. Sigcine nje kuba khona njalo ngoLwesihlanu uhlala asho kumfundisi ukuthi it's only time that will tell ukuthi siniphekelani nalokuthi nje lo ngaboni sengamane nje atendisa lokuthi siyadzela kuphila kwethu. Ukuphila ukuthi nathi singalala sibukele ama-movie ngoLwesihlanu wena litulo liyana liyaduma usikhanda siphethe ama-umbrella siphuma sithandaza sigega nangilozitha sinithandazela sibeka kuphila. So usuyakubona ukuthi vele kuchamuka ebhodweni linye ukuthi kube like abantu bakho bangentelwa ini. So-ke wakwembula uNkulunkulu ukuthi ngathi nje Nkosi yathi Nkosi iBhayibheli sengilifundzile kude livesi lengiliva ukuthi wena utawufika ezulwini uthi bantu sengiyanixolela. Okay lokho lengitakukhuluma kuyinto lokhanzela ukuthi wena lo ngilalele lo ngibukelako lokhanzela sawukholwa ungabese usuyadlala kwendeka ngoba abantu uva bathi awuchamela soko. Ngikhuluma kule section nje ukuthi sikuphi nekucabangela abantu. So kube like ngathi mina hayi for one ebe nje kukhona livesi noma ngutafika athi hey mnisi sengiyabaxolela laba bazalwane balanza leso gwena ngathi siyabonga baba because kutabe kungadlalwa abazwana sekuthi-ke vele ku-more than 100% ngeke kuze kwendeke. Ngakuconza nje lokuthi uNkulunkulu washo wathi ngilosi nje mnisi ngiyakukhombisa ukuthi unenhlitiyo yami uzufika ufisa ukuthi ngaphambana nelive lami ngifike ezulwini ngithi bengidlala mina sekude soko bantu batawu laba basesokweni manje bona batawuhlala nje lapha manje nabo nje batabakhona bevele ubunanzi.
The same thing applies-ke nalapha ukuthi uma umuntu khanti umtshelile, kungcono lokho ukuthi indoda ngicela ukuthi ungafiki la khona kube khona ukuthi ungathi hey mfundisi bekangitshela, nami ngeke ungisithe ukuthi hayi bengikutshela mos unengane. So nayona lena-ke lokuthi ebazwane Jesu ubuya mbamba. Lokuthi ngiphinde ngibuyele, umuntu angahlabelela athi bonke laba nethemba linjalo bayatihlambulula impela. Ahlabelele kodwa angayiphili le mpilo, uyatihlambulula yena oba nangu Jesu uyabuya. Kube nje lokho ukuthi yena uniketwe lithuba nabona emathendeni, emshadweni, emahholeni, kube kuthi nayi praise team lapha, noma-ke kusehholeni nje noma kusethendeni uyakhona kucala ingoma lapha beze bathonzela make noma sisi noma bhuti, uthi uthatha umbhobho ude uyohlabelela. Ukuhlabelela sikubonile njengoba sitawukuchaza lokuthi khansi uyahlabelela nje ngalokuthi ngiyabekisa enye ingoma ehlatshelelwa vele yavuma, then-ke sekukhona labanye phansi kumbe MC usathathisa lokuthide yabona abantu asebahlabelela kukumnanzi nokuhlabelela. So angisho njengoba ngasho ngathi kuhlabelela sekuhambe kwangena emanga kiko. Kukhona la kumavidiyo sengikushido kaningi ukuthi kuhlabela sekunemanga. Inkosi nje ingipha lamagama lawa solo ngikuloku lenkusho kuthandaza, kuthandazela mina nemindeni wami nelihlobo labadodana nami, bese-ke thandazela emadodana kaNkulunkulu umhlaba wonke jikelele nemindeni yabo, phindze kanjalo ngetigaba ngetigaba. Lokhu nje inkosi izikuniketa lamagama lawa lathi lasolabila. Uthi Jesu kuJohn chapter number 8 verse 55 uthi kepha mina ngiyamati babe futhi ngigcina livi lakhe. So uyangibulela-ke uNkulunkulu abangacali ngidathi uyangikhumbuza ukuthi uNkulunkulu umati ngigcina livi lakhe. Jesu lokwenda ukuthi athi nibabe ngiyamati ngilothi uyaligcina livi lakhe. Then-ke yini bantu bengathi in bracket labaningi abamati uNkulunkulu? Uthi Daniel 11:32, the people who know their God shall do exploits. Maningi amavesi sengawakhotha ukuthi bantu abamati uNkulunkulu. Jesu nakathandaza leli gaba leti kuJohn 17 uthi thandazela yena number 1, number 2 uthandazela abafundi bakhe, number 3 uthandazela thina sonke. Uthandaza in 3 dimension, 3 levels. So khona lapha khona verse 25 athi khona baba olungileyo, izwe alikwazanga, izwe alikwazi kodwa mina ngiyakwati. Ngiyakuthanza lokho. Sekuthi-ke sitakhuluma sitachubeka sikukhulume kwanyalo nje bese imthandazelo uzongacabanga ukuthi umuntu ube nema-hour nawe sithole sibuzo ingakho nje sitawuhamba siyokhona ukuthi sibhale la ka-Facebook, utawuhlola leka Facebook utawukhansi siyawabhala lamagama nawe bese uyakhomenta. So inkulumo ejulile nasihle sibhala nje sithi suke sithi nje buka mhlaba ukuthi besikhulumani sinihleba. Bakhona-ke labahlakaniphile bakhansi bayabona zabona-ke le nkulumo le. So mina ngiyamati ngoba ngigcina imiyalo yakhe. So uNkulunkulu nawumati utawubonakala ngokugcina imiyalo yakhe. Ngikho kuJohn 14 verse 15 uthi Jesu nangabe ngiyangithanza ndawugcina imiyalo yami. Then-ke sekukhona-ke lokuthi yini bantu khansi labanye abamati uNkulunkulu lothi abayigcini abaligcini livi lakhe. Yini bangamati uNkulunkulu abaligcini livi lakhe? Okay, le livi abaligcini njani? Lokuthi abalifunzi thina-ke la khaya sithi siyalidla. Awubuke nje mbukele ukuthi ilevel yokufunza livi. Kukhona lo mfundisi lothi bantu ngikhode nje amagama-ke uthi uNkulunkulu akayiphenduli imithandazo, uphendula into uNkulunkulu takhona kuyi-manager. Ingakho lamanye ama-prayers aba ignored because uNkulunkulu akakuniketi into lokhenzakala ukuthi wena ngeke uzimanage. uNkulunkulu wathi he gives you something that you will be able to manage it. Kube khona lokhu-ke uyakhona ukukumanage. So ngesikhathi-ke leti into lethu ti-manager uNkulunkulu bese uyakuphendula. Ngeke nje uyabekisa ukuthi ngeke nje labanye benibacela ukuthi uNkulunkulu abaphe 1 million kodwa akakhona ukuthayidela nje 100 emalangeni. Phindze labanye ufuna ukuthi uNkulunkulu akubusise imoto kodwa nala libhayisikili nesidududu awukukheniki kungcolile. Ufuna uNkulunkulu ukuthi akuphe indlu 2 rooms 3 rooms kodwa le 1 room awuyiclean. Uyakubala-ke kuba kuningi vele siyade. So uthi-ke uNkulunkulu ukuniketa indvodza ayi-manager. So akusike ukuthi akaphendula imithandazo, uyakubuza njengoba nako nguniketile asengikutheste uthi Luka 16 lothembekile lokuncane ngidamenda athembeke kulokukhulu.
Phinze uyasho ukuthi uma umtimba wakho nje ungawunakeleli utakubulala utawufa because awunakele you are the wrong manager. You don't manage, you manage your body. Umtimba kuba lo unatha bo 2 liters per day. Phinze uphumula nini, uyawushukumisa lo mtimba udla njani, naku nje thina sizelile. Phinde nalokuthi emndenini ningacabani, ubhoboke ngoba le stress sonema-ulcers, ubhoboke nje ukhona ukukhuluma. So you are a good manager of your body. Then-ke sengithatha le ngcingwana-ke lokuthi na uthi uyanaka, uyabakhanza vele ukuthi le miyalo abantu abayigcini lokuthi nje umtimba, how do you handle your body? Then nalokuthi uthandaza kanjani isikhathi sokuthi ukhulume naNkulunkulu. Then-ke sengifika kule ngcingwana lena nangilalela-ke le video yakhe sokuthi-ke you-wrong manager, uthatha bo 5 hours ubukela i-TV bese uthatha 2 minutes ufunza iBhayibheli. Yabazali, sitakukhuluma-ke lokho ngalokuthi nje nako sisesimo leso nje ukuthi nathi sithi asivele siphonsele itshe esivivaneni. Coming back-ke lokho ukuthi Jesu uyabuya. So indzaba yokuhlabelela ukuthi wangibulela uNkulunkulu ukuthi kahle kumfundisi uyahlabela. So le ndoda ayisahlabeli ngani? Wathi uNkulunkulu nithi phepha kuhlabelela sekugcwele emanga. Njengoba nje ngisho ngithi ukhanze lo muntu njengoba nje ngachaza, siyabonga nje labo labeni labakhomenta ukuthi yona le ngoma le tune nje lathi bonke abanethembeli njalo. Nangingayithatha le ngoma ngibekise ukuthi ulambile, kufuna athi uyokudla, phinde futhi ungcolile, ufuna athi uyogeza. Upho ukuthi nangageza ngale nsipho ngahloba, bese nginuka kamnanzi ngide liphunga. Upho kuhlabela kanjalo, ungeke leli phunga liphele. So ngakho ngihlale ngithi give me any song. Ingoma nje ithi ungcwele, 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 ungcwele uThixo konke ngemanga. Ngathi abantu nje bagqokile bathi impintshile. So kude ingoma kulesifundiso lesithi Hebrews 13. I-worship lena yembhobho so kunumber 2. I-worship it's your lifestyle. Sihlahla nje lesihleti lapha sithi uNkulunkulu ungcwele yonke ingoma. Siyathi hlambulula ngaloku lifestyle athi simunya emanti tithako. Manje ukuthi sihlahla kuyona siyuze sinike umbhobho sihlabelela. Nina senishiye i-worship lengiyo. Ingakho nje anginibekisela ingoma nje. Njoba nje namhla naku besikhumbulana ka-VOC kukhumbulana shada ingoma ukuthi nethi ingoma nje leti ihlatshelelwako khanze ehlabeni nangu umthokozisi ngempela usembajayive-ke bantu. Kusho ukuthini lo? So yonke ingoma ngesekudla ithi ungayiphila. Ingakho nje nasithi ezulwini ngeke kungene amabhimbi. Ezulwini akusho ukuthi uyohlabelela. Ngesikhathi nje wena unatha tshwala uyasibhimbela, na uphinga uhlobonga uyasibhimbela, na webela uhulumende uyasibhimbela. Ezulwini ngeke kungene amabhimbi because uNkulunkulu unaka worship number 1. Worship is your lifestyle. Bese kasekwaloko ukuthi awu hlabelela. So ngila singenise khona-ke kwathi hayi diphephise emnisi. Sekukodwa-ke vele nawubuka ama-DVD abantu ka-YouTube ubuka ukuthi kubhadalwa malini nalithikithi. Ingakho nasikhuluma labantu nako nje niyangiva. Niyathi vele senakha imali, seniyaperforma akusasiyo le nto. Ngakho-ke thina sayekela licatha lelikhulu. Kukahle silivele kuhleke. Ingakho nje ngachaza ngathi i-prosperity yeminisi awuyijaji abantu bangakhi, uyijaja ngebungcwele nalokuthi ukhulumani. So mina-ke ngakuyekela lokho. Sokuthi abantu batawubuya vele. Lokubuya kwalabantu batawubuya ngoba batabe sebalathi leliciniso. Otherwise nanyalo ngiyakhetha, ngiyathi iskeyboard ngiyakwathi kuhlabela futhi baningi abantu nanyalo kungagcwala abantu la ngibabite. No. Ngizilile because angifuni ukuthi ihlanganisa futhi angisithani kuzwela ivelong. I can make a lot of money. Ngingene ngikwende. Njengalaba nje nawuba ukuthi ubhadala malini. Kufanele kule kwakhulunywa nje kwathiwa yathi bemaneti ngithudini. Jesu ngakathi tshwana Jesu bekakhafela phasi abantu bese uyabaninza. Bese uthi ababogeza Jesu bekasebenzisa lama prophetic tools. Na unaka labe eBhayibhelini Jesu nje bekayenda kanye kude lebekayiphinza kabili. Lona bekafika lona akhafela phasi lo munye afike athi bona lo munye athi uyafuna ukuphila sukuma thatha lihlaka lakho. So kokucala ngakhathi nina senikuphinza sekungathi kuyi-cult sekuyi-ritual. Phinze kwesibili senithengisatha netikipha ebemane-ke mina banikeza tikipha ukuthi nithathanazele nakhona bokuthi wrong ngoba kusiye Pawula lebeka kuthiwa Pawula beka no la bantu bekusuka bona nami nje ngahamba nami bakwenda abantu umfundisi wendlula la manje-ke siyabakhutha yathi nje ndawuthinza imoto yemfundisi
ngidawuqhabula nje umfundisi because vele uNkulunkulu lugcobo lalibeke kumuntu kuba khona athi ngibona umfundisi kwaba nento le yentekako. But ngeke bese uthi umfundisi uhamba athinta abantu bese uyabhadalisa. Kuyafanana-ke nala lokho ukuthi uzoyibona nje uNkulunkulu akasekho. Sakuphinde kuyabhadaliswa. Sekuthi vele isikhathi sokuthi ngeke nive, lo nendleba keve. So kuhlabela sokuhambe kwangena emangeni. Ubonaka nje nile nihlabelayo ngathi sinadile lapho. Ubantu athule uNkulunkulu asethu. Kukhona-ke lesitakukhuluma kahle lesikuphekako. Le ngase ngakusho kulama video asemphindze ngikukhumbule ngathi prayer is lifestyle. So nyalo kucela moya engcwele ukuthi agcwalise ngile mpilo wendane ekhaya. But ngoba Sathane uyingilozi yokukhanya nalokuthi kumagade ewili. Uma kutakwenteka abantwana lesikhuluma ngabo. Ukhanzakala ethi umpostoli uthi bafundisi capelani please. Athi umfundisi umpostoli noma ngibishop noma ngibani. Athi ubazana sitabe sizilile kudla sitawugcina ngalesine lesihlanu nje asidli lutho noma siye emsebenzini esikolweni nangemgcibelo klase kuthi ke ngemgcibelo ebusuku sesinyuka entsabeni. Mhlambe sihamba ne-instrument noma ke whatever. Siyocela kugcwaliswa ngamandla moyengcwele. Nakho ufike lapha sekuyakhalwa ke angikuhlanganise nasesontweni. Nakhona sibantwana naba labasha abaphethe umbhobho. Kakhulu nje lengoma ngiyabekisa lethi yehla Nkosi, yehla ngesikhathi sokwe, yehla uNkulunkulu. Akusuye uNkulunkulu wehlako because uNkulunkulu sokugcobe ukuthi kuthandaza i-lifestyle. Nathi akazi lempilo uphilile ekhaya nje bekuseka kahle ngale youth. Bantwana abasebenza ekhaya livangela lidleke sebagijima sebabhama ngale chorus ethendeni. So nalapha ke nabenyuka entsabeni bakhala lapha bagicika. Sathane-ke ngibude ukuthi kwenziwa yini abafundisi bangakuconzi lokho. Anyway isikhathi. Lokuthi phela Sathane vele utawuvela ayingilozi yokukhanya ngeke achamuka agcoka ingubo lemnyama utagcwala okumhlophe. Wena ngesikhathi lapho ukuthi yehla babe nabe entsabeni bantwana bagicika utava lama feelings indlo ngathi nami nje ngingisathene ngakwenda uve ngathi umgcobo. Akusiko wena nje bamba lokho ukuthi nyalo uNkulunkulu kusitoba safe. So uthi mina nje uNkulunkulu kungigcwalisa uNkulunkulu ngisebenda ngihamba la nakulese kushito nini. Lokuthi sambile sawuthandazela live sajika sasuka la kwaloza sathi sayabozulwini besingathi lositawugcina sekunanako hawu sayindlula sajika kubomvutshini zathi ngalabo 1 sithandazela ukuthi ingodi nayiyoti kunatha lebeyikwenda sajika sathi sagega emva kwalo sajika bomasundvini sabuya saye eMalkensi lapho saguqa phasi sabe sicetha ngabo 4 sachaza lokho ukuthi umuntu uyasuka nje bafundisi ngesencele konke kuyendeka vele ngesencele lokusukumisa ishosha bamvu labathi impumbuthi labangevethi indlebeni baphiliswe uNkulunkulu uthi ngesekudla umnisi hlala nami ngidase ke mina nangabe sosembi kwabantu uthi uyashumayela noma uyahlabela noma uyathandaza kusukume ishosha but konke lokhu isosi hlala nami. So bafundisi ke bafunda ukuhlala noNkulunkulu bafuna lokuthi ngathi kumendela lama miracles. So uma ke sebaya kubo Mozambique boMalawi bawugada baya kubona Nigeria bafuna lokho. Ngiko ke uthi Jesu kuMateyu 7 uyofika athi anginatanga bawuthi senda nakho ngalothi uNkulunkulu kwathi lokuthi uhlala naye kangakanani. So lokho ekuyindiza uye le Nigeria noma uya la Mozambique sine sithatha imoto ngakhathi sihamba la sithandaza swathi for Jesus ngakhathi uNkulunkulu asigcwalisa. Ngesikhathi sikona prayer njalo ngabolesihlanu phinza khathi sisebenza emasimini usebenza ekhaya ukhokha umcuba uNkulunkulu uyakugcwalisa. So nalo ligcobo uNkulunkulu asalibeke khona not lokuthi ayensabeni yozila hambani nizile ensabeni akusuye lo moya waNkulunkulu losanehlela because nilahle impilo ngala. So lento seyireligion nje ukukholwa ngasi nje kulokuhlabela emakhorus lapha lo mfuthu uphila njani phinze nokuthandaza ngasi nje uNkulunkulu utawehla nga11 fana abafundisi kube khona nje ibazalwane kodwa indaba elinibeka ekutabe kunephele lenkulu uve nje kutabe kunephele lenkulu ngemgcibelo indaba ngibeka tandla noma ke kodwa vele ibazalwane sizabe sizilile kasi ngalomgcibelo ke bese ke uNkulunkulu uyehla. Okay lokho ukuthi njengoba safundisa ukuthi uNkulunkulu Adam wadala tonke itilwane waze uthi bona ndoda udetsa kanjani. Sathi lokho ebebengabekisa 100% bengathi kuyahamba nje gcine kubo 50%. Sabekisa ukuthi yes even elhedeni uyasuka nje umuntu afika athi mine weekend naye ngidabe ngiteka umfati kodani alungise imbudi. So khanza bonke labantu
bayeda lo muntu nabe ngumgcibelo lo mgcibelo uyakhona ukuthi amprogramme ukuthi wena mgcibelo yenda nakho nathi sikwenda ukuthi 2025 siyamtshela ukuthi la kwethu awendeka nakho. So nelanga kasikuphiki lokho ukuthi kungaba khona ukuthi bantu abede enkonzweni, but uma sekukhona kungathi moya engcwele kufanele lokho nje sitawumemeta kanye sithi 1 2 bese emvakala ukuyehla kumoya kuse kwasebenza. But ngalokuthi laba prophet lokuthi uNkulunkulu lokho akasakufuni, so uvulela enye indlela lensha yokuthola moya engcwele. Ngikho phindze futhi kona lokhu uzidakhana nathi uNkulunkulu nanaka nje kuyendeka uNkulunkulu nithi tabe kuphila labagulako angabaphilisi uNkulunkulu kanti nikhokhela emsakadweni kumbe i-weekend noma i-online prayer. Bese kuthi nje ngelanga lelitsite bolesithathu nithi naninsinze kusukume etishosha ngoba uNkulunkulu lokumprograma angisathana nawo la thola khona emandla ukuthi wo uyababona abaprogramile bayinsabeni bathi online prayer tabe kugcola ngamandla moya engcwele. So ngoko uNkulunkulu akasekho lo. So asikwemukele ungabe uthi anifundisi awomba udadisha uresearch kusaphekwa ke lokho kodwa ke siyabonga ukuthi kufe. So kuhlabelela ke sokuhambe kwaba nemanga angiphethe ngekuthi ngiphindze amagama. So ukhanga ukuthi umuntu uyahlabelela nje athi bonke labantu lithemba elinjalo bayasihlambulula impela bayalahla izono nemithwalo nako konke lokhu babambelelako. Kwenzakala ukuthi ngilokuthi uyahlabelela nje uneliphimbo kodwa akayendi lento. Umbuzo wami uthi kunako umfundisi la kubonile nokuthi ngabe nami bekwendekani kimi. Yakuhlambulula niyayoxolisana labanye abantu emndenini nibuyisana. Usho njalo Jesu yena kuMateyu 5 phindze nakuLuka 12 uthi hey ngoba ngalesizulu nca uya enkosini na uya enkosini nalona lomelene nawe lungisisani sesendleleni nalona lenicabeni ngoba afuna kunikele kuleli phoyisa linikele umehluleli mahluleli akise sogwena. Sachaza ke nangicala ngibiyela kaVoc 23 July 2017 nangithi sonke besicabanga nje ukuthi njengasemiphakathi ukuthi na uya enkosini sicabanga nje ukuthi nangumuntu kani lapha Jesu usho nangumtimba nangu. Siyawuncengisisa lo mtimba umelene nathi lo. Ngikhathi sizila sende ama-online prayer sidla live. Nami nje even nakusasa kungilesibili kungilesithathu ngidabe nguncenga lo mtimba lo ngithi yemtimba ngiyakuncenga msakungenda ngihlobo ngiphinge ngebe ngidle kakhulu. Every day siyawuncenga. Nangabe kunjani kubocela ngakuniketa ema-CD yakaVoc ukuthi uyiva kahle lenzaba kodwa ke soyivile. So uthi Jesu ulungisana nisasendleleni. So nabe lo ngabakhulumisa emsebenzini kodwa uyabhavumula ngelichorus. Ngalamafishane. Lokuhlabela thani nihlabela sikwalo baphela ngigcine sekuthula sithu. But ngicela ningedlula u10% 90%. Aseni worship nge-lifestyle nilungise into. Ndophepha kulamanga. Ngiko ndawo la sitawulisa khona ingoma ngabe senicabanga abantu. Kufanele ingoma nje nade tithi bengisengasho ukuthi phakama Nkosi Steve emhlaba uma uNkulunkulu ukuthi awuphakama kanjani ngeke aphakama lokuhlabelela sekuthi nje vele as long ubambe ukuthi ngathi nje worship lokuhlabela ngiko nje abantu bacabanga ukuthi Jesu indoda le physical ezulwini nase kuhlabela babuka etulu kude into lenjalo ubothi athi wena uyini nje umuntu njengoba ngihlale ngisho kukhona umuntu umkhono kodwa ngumuntu kwalonye lothi umlente kodwa ngumuntu kwalothi eliso umuntu akusiyena le physical sona Jesu akasiyi physical. Wena ungemagama la ngosipushude nje uphume yini lezi ngayibona wena ungemagama lo mtimba lo kufile lo ngikona sengakujuba inyawo sekujuba indlebe sekujuba umkhono ngeke sithi usilwane sidathi nangi umuntu nama ngitata ethi ngiyini phindze futhi kwesibili sibesibekise ukuthi uma nje make nababe bashadile ubobuda ukuthi indoda yakho yini lo oyithandzako lapha kumkakho hlale sibekisa mkami ngicela ligusha lami bongiphekela kanje inyama yami boyipheka kanje angibese ngalimagusha leswadlako ngoba naku sizilile ligusha lami bongendela kanje so shothi wena make zibani indoda yakho washada naligusha lami bongendela kanje hayi lothi washada nalamehlo akhe tinyawo takhe no. So na Jesu kakusikuthi indoda manje abantu bangena nje ngiko nje nabathi sithe worship bese baphakamisa tandla Father we worship you uyakubona lokuthi madoda worship is your lifestyling impilo. That's how you live. Sekuthi njengoba nje nile ema-university ema-college ngeke lokhu kufunze into ya4 years ufunze overnight. Please tihlupheni lokuthi uthini mnisi utihluphe tabe senkulu uyakumbulela ukuthi umuntu yini Jesu yini
Futhi bayangekasho phela kuMateyu 15 verse 8 asesivele singidumisa ngethi inzebe inhlitiyo kashana. Yathi inhlitiyo yini? Inhlitiyo ngithenda sifunze kakhulu ke ngapha. Labantu bayahlabelela bathi hlambulile impela but ema-action akhe inhlitiyo ngema-action but akuhlangani. Lona indlebe akeve. Siyanithanza Maswati nani South Africa mhlaba wonke. Siyanithanza. God bless you. My God.